Kementerian Fasilitas Umum Ring Denpasar, Sayan Kebecikang, utamanya nih ring infrastruktur jalan. Pemargi Inucap, Anut Adung, Sarang Pewarah Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Negara, Miwah Wakil KD Agus Arya Wibawa, Sani Ngunggahang Penincapan Infrastruktur Perkotaan, Ring 7 Isu Strategis Prioritas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Denpasar, Dukrin, sampun madrebe program peningkatan kualitas jalan. Pemekas ring war sekali tali kali likur sane lintang, Dinas PUPR sampun mecikang sawetara ruas markine, inggian margi ring kota wiadin jalan lingkungan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Denpasar, Ana Agung Ngurah Airawata, keserengin Kabid Bina Marga Ida Ayu Trisuci Ngwadarang, ring warse kali tali kali likur sane lintang, sawetara ruas markine sampun kabecikang. Penincapan infrastruktur jalan kota war sekali tali kali likur nelasang prebeu kantos langkungan 3,6 miliar. Raris ring war sekali tali 3 likur puniki karencanayang ring kuentenan solas genah anutin skala prioritas. Warsane mangkin PUPR taler sampun niagayang pagu anggaran langkungan 50 siki miliar. Tios ring panincapan infrastruktur jalan kota, PUPR taler pacang maut saha nincapang infrastruktur jalan lingkungan ring kuentenan 3,3 desa kelurahan. Asmara Putra, Bali Pos Nguningayang.